नंगना लुपा चमगा लिसिंग लौरगा नंगी voting right adu योनखिबा मतमदा नंगना मणिपुर की चाही मंगागी फ्यूचर असी नंगी भोट पैसाना लैबा लाइबा मासादी मतिक चादबा हुरानबा अदुदा योनखरबनी खंगो केंद्र अमदा नंगुम लिसिंग तराना मखोई बोट अदो लिसिंग अमा लिसिंग अनिदा योनखरदी केंद्र अदुगी फ्यूचर हुरानबा अमदा सिन्नखरबा नत्रो सुमाय तौदना मणिपुर की केंद्र हुंफुसिदसु लोइना पैसाना बोट लैखरदी मणिपुर की फ्यूचर ची हुरानबा गेंग खुपु अदुदा योनखिबगा चमानरबा नत्रो पैसा पीरगा मचुम पिजरगा हुइरोय लोइबगुम गेंगनाव खरा लोइरगा अमुक हुइ खोंबगुम खोंगनबा चिकनबा थादोरकलानि मसिदगी अमुक इमोशनल लीला सानदुना इमोशनल ब्लैकमेल तौनबा होनरकलानि सिदा अपंगबा इमोशनल फुल मयाम अमा अमुक नुंसिलांगदा थुबगुम राजनीति वालागी इमोशनल लीलादा थुरनि अमगा हुन्नबा हुरनि चैनरनि खनरनि लास्ट अवाबना कनाना तानी मरा लेजदबा प्रजाना अवाब तारनि मयामना हौजिंग मणिपुरदा तोइना हाइनबा वहै अमा लै बहुत 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 है ना बहुत पनबदी यानिंगदब खरा बहुत तंगावजब खरा अदुगा बहुत तसु गावदब बहुत की मयुक्त तसु लैतब मी से मखल अहुमनि लैरिसे अखोय मणिपुर से डेमोक्रेसी चटपा लैबाक अमनि डेमोक्रेसी चटपा लैबाक अमदा एनी थबुक अमा तौबा मतमदा पॉलिटिक्स यावदब थबुक अमता लैते नंगना थकलिबे सिंग चारिबा चाक यंजांग थोंबदा हाबलिबा थुम मसी लोइनमक्सिदा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व तवे अदोमना हैरप याय ए अना चाक चाबगा इसिंग थपगा यंसांग थोंबगा पॉलिटिक्स का कारी मई लेनगे हाइना हैरके ताव नंगना थकलिबे इसिंग दो नोंग इसिंग यारगा थकपदी ओइरमोइदना डायरेक्ट वाटर सप्लाई दगी नत्रगा लैरगा थकपोइरमगनी वाटर सप्लाई ओइरगना मंथली पेमेंट पिरमगनी लैरगा थकपो ओइरगना लैबुथिंगी पैसा पिरमगनी नंगना पीरिबा पैसादुदा गवर्नमेंट की टैक्स खरा यावख्रबनी थुम लैरसु टैक्स पिरिबनी होय इसेंशियल कमोडिटीज खरा टैक्स फ्री ओइ मसिदा टैक्स फ्री ओइगनी ओइरो टैक्स का याम लौगनी करी सर्विस प्रोवाइड तौगनी करी करम थबुकना बेन तौगनी करम थबुकना इलीगल ओइगनी करम थबुकना लीगल ओइगनी मसी पुमनमक्सी पॉलिटिक्स न डिसाइड तौरिबनी हाना युंगांग से मणिपुर इलीगल ओइरम नत्रो अदुबु हंदक युंगांग लीगल ओइहलनिना तौखिबदु तहुब्रा मसिदा लीगल ओइहनबा ओइहनदबा हाइबसी आइखोइगे सरकारना लौरिबा पॉलिटिकल डिसीजन अदुगे मखा पोले पोकपदगी सिरमदाय फाव नुंगानबदगी नुमिताबा फाव पॉलिटिक्स का लोइनरगा अदुम मिपुम खुदिंगमाक लैरिबने सिदा पॉलिटिक्स पामजबा पामजदबगी वा लैते नंगना पामगे पामु पामोय तो डेमोक्रेसी चटपा लैबाकता लैरदी नंग पॉलिटिकली इन्वॉल्व तौदबा सुंग्या यादे डेमोक्रेसी हाइबसी फॉर द पीपल बाय द पीपल लैंगाक जबदुबु डेमोक्रेसी कवे सिदी मी खुदिमंगना खंगे सिदा पीपल हाइरसे कनाबुनो नंग आइखोय पुमनम पुनि पीपल हाइरिबसे ngasi aikhoina bot numita lawkhiba decision aduna aikhoigi chahi mangai future decide tawgodoini इंडिया ददी रिकॉल ऑप्शन लैतबनिना नंगना अमुक लौखिबा डिसीजन अदुना चाही मंगा पावर सिन्नखरदबने सरकार पाइरिबा मखोइना चाही मंगा सिदा लौरकपा डिसीजन खुदिंगमक आइखोइगी मिंगदे लौगदोइने आइखोइना यानिंगबा डिसीजन ओइगी ओयु ओइरोइ तो आइखोइना आइखोइगी मिहुत्ता डिसीजन लौनबा पावर सिन्नखरबनिना मखोइना लौरकपा डिसीजन खुदिंगमक आइखोइना यारेना लौगनी लोना यानिंगदेना प्रोटेस्ट तौरसु मदु माइनॉरिटी ग्रुप खरना यानिंगदबनी ओवरऑल मेजॉरिटीना यारी हाइन एज्यूम तौगने मतंग सिदा होगी पॉलिटिकल फिलोसोफर जेरमी बेंथम ना हाइरंबा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर दु अप्लाई तोरकनी मियोय खरना यानिंगदब यावरगसु इग्नोर तौगनी सिदा आइना हाइनिंगलिसे बोट हाइबसी कयाम लुई कयामुक इंपोर्टेंट ओय हाइबदुनी सही मंगा सिदा अमुक्तंग खक लाकपा अपॉर्चुनिटी नि करीगुम्बा आइखोइना कहनखिबा मिहुत अदुना आइखोइगी इंटरेस्ट थबुक तौरक्त्रबा प्रजागी मैंडेट तो वायोलेट तौरगा पर्सनल इंटरेस्ट थबुक तौरक्लबा अदु ओइबा तारगदी चाही मंगागी मनुंगदा अमुक्तंग लाकपा इलेक्शन और वोट हाइबा नुमित असिदनी आइखोइना अमुक रिकन्सिडर तौरगा करम्बा मिहुत का अमुक कहनगनी हाइबगी डिसीजन अदु अमुक हन्ना लौगदौरिबासी हानगी थमोय सेंगदबा हुरानबा मिहुत अदु अमुक कहनगद्रा नत्रगना अनौबा आइखोइगी इंटरेस्ट थबुक तौरकनी खनबा मी अमदा अमुक अपॉर्चुनिटी अदु पीगद्रा हाइबसी आइखोइगी वोट ना डिसाइड तौगदोइने नंगना लुपा चमगा लिसिंग लौरगा नंगी वोटिंग राइट अदु योनखिबा मतमदा नंगना मणिपुर की चाही मंगागी फ्यूचर असी नंगी वोट पैसाना लैबा लाइबा मासादी मतिक चादबा हुरानबा अदुदा योनखरबनी खंगो केंद्र अमदा नंगुम लिसिंग तराना मखोय वोट अदु लिसिंग अमा लिसिंग अनिदा योनखरदी केंद्र अदुगी फ्यूचर हुरानबा अमदा सिन्नखरबा नत्रो सुमाय तौदना मणिपुर की केंद्र हुंफुसिदसु लोइना पैसाना वोट लैखरदी मणिपुर की फ्यूचर ची हुरानबा गेंग खुपु अदुदा योनखिबगा चमानरबा नत्रो पैसाना बोट लैरगा कहनख्रबनिना सरकार सेमखिनी अदुगी मतुंगदगिदी बोट हाइदोखिबा पैसा मयामदो अमुक पेक्सिनबा होनरक्लानी अदुदगिदी लंबी सेमबा थोंग सेमबा अना लेंगसंग सेमबा स्कूल सेमबा काउख्रनी हुरानबगी गेंगनिना हुरानफम थीरगा लैरक्लानी मतिक चादबा मीदी ओइबनिना प्रजाना क्रिटिसाइज तौरगा खरा ngang ba horakpada amuk पुलिस थाजिलगा फाब पुनबा मुक तौरक्लानी
नमफू ससोन तौदुना लेबा ngaknaba honnarakhlani paisa piraga machum pizaraga huiroi loibagum gengnaw khara loiraga amuk hui khongbagum khongnaba chiknaba thadoraklani masidagi amuk emotional lila sanaduna emotional blackmail taunaba honnarakhlani sida apangba emotional full mayam ama amuk nungsilangda thubagum rasniti walagi emotional lila da thurani amaga hunnaba hurani chainarani khatnarani last awabana kanana tani mara leijadaba prajana awaba tarani si natro aikoi manipur da hojik tawrisi aikoi na mihut khanma matamda wakhal munna khaludaba paisa na leiba yaruba emotional full oirubagi mahi natro aikoi na chahi ahum maisa langlaga leirisi kangpopi lan mangamdrisi adubu hojiksu adum paisa na leiba yage hairro emotional full oiki ge hairra natragana handakti wakhal munna khallage hairira amukta hairo manipur si kanma pamdrabo Manipur kan gani na sin na panglaw law bani ya banate Manipur kan ge hairagadi aikoi na ngasi lawgo doriba polken phirep adugi makha yamna pole aikoi na matik saba mihut khanba tangai phade aikoi gi praja gi interest thabuk tawgada ba leader khandaba sungya yade paisa na leibadi yaraga Manipur su kandoini hairadi phamungda tumbiruranu sangol do ina leiruro aduga bahut yadaba singna bahut ta tawraga lei haina toina haiba ma yawbane hoi nongamali numita fa bahut ki ningsa to holaga leiradi yararoi adubu sahi manga da amuktang lakpa matam si yawrak labanina aikhoina mamangda soikhiba decision lana lawrubadu chomthongna resurrect tawna tanja du yawrak labanina hojikti masigi opportunity si aikhoi gi best interest ta Manipur gi best interest use tawna ba hona gadabani sida opposition da leiriba party gi asoi basulai nakhoi da opposition ohelido prajan ohelini nakhoi da leiriba sarkar asibu check and balance tawna ba power sen nakhrabani sarkar gi asoi ba puthokpasi opposition gi duty ni nakhoi rajniti ki khudong chaba launaba hot nei na ruling party na hairakani na kiraga leiradi kamaya doino nathau na khara leina asoibadu puthok laga ngangada natro opposition haibasi leiriba sarkar adugi mingsel gumbani sarkar gi asoibadu reflect tawhallaga uhanbagi mathau si opposition na tawgadabani opposition su mathau na khara leina thabuk tawba wangangba phaikal aduga vote yamna ngawba kangu every thabuk khudingmak political advantage or disadvantage khaki khalaga thabuk tawradi yaroi sometimes karigoma thabuk ama tawba matamda politically disadvantage oibedi ai adubu prajagi general interest satisfied ohingada thabuk sulai samna hairabada Manipur gi territorial integrity kai handana Manipur machet tana thogai dana solution purangna ba hotna bada Manipur thogai ba pamba singi vote phangda ba yai adubu Manipur da leiriba prajaya madi loina harawgoni aduga vote serious oina sukhandaba yaning ba sunataba yaning da ba sunataba nakhoi su handakti serious oida sungya yade handakti luraba tanja sida Manipur gi future decide tawgadoi se lakadoriba election sinane maru oina youth sing ga choba role lai Manipur kan na bahot na bada larik lai su hairaba youth sing na ima leibak si kandaba yade haiduna mang thaduna matik chaba mihut khanaba political awareness campaign chatuna lairiba larik lai su haiba khara wat pa mihoi sing se gyan tahanba wakhal lawsing khara takpi budu mathautai maram asina youth sing thokpi rakna political awareness campaign tawbiyu khul khudingda convention sinbiyu general meeting tawbiyu takpiyu ima event ahlaman sing adubu aikhoina Manipur kannaba kari tawba darkar oi karam nam youth khangani paisa na hena maru oibra macha masu aikhoina hinghogadaba Manipur gi future na hena maru oibra haibase decide tawhallo Manipur gi future decide tawgadoi si aikhoi gi mihut na lawgadoriba political decision aduna matik chaba thauna leba Delhi na illaga chatloidaba prajana hena lumna lawgadaba leader khandaba sungya yade mikap thopiro tumnuna laibiranu selfie daga laibada isagi vote yolaroisi political prostitute oibiganu immoral haibase bazar ka badu khangnate isagi voting right yonbasu immoral oibada chingi aikoi irei pang Manipur city fijet chakcha wangang sangang thaksi kasi laibada maming chatpa lamamani aduna immoral oiba thabuk tawroisi isagi vote yoloisi mayamna Manipur se laik laisu haiba state ni haina ribani aduga tawthorapadana laisu yaudaba apangba mangida thabuk tawroisi mayamna aina semdariba video khara sibu pungning thogat piningba support tawbiningba yawbiragadi thanks thabirakpa yagani thanks thaba ngamdragasu subscribe and like tawbiduna support tawbiyo it will means a lot thank you so much for watching I will see you in the next video